Баро боваритонам я як игро ки мо бо красный гирифт короче 2 нафармон красный гирифт. Оз мерем короче состав имора мебинем. Ай драни кабина чхе габзасян тайёршесян. Иҷа ҷои ягончи нӯшидану и хали фурата. Ина иҷам команда хчай Виктория Менғат. Ва ин иҷа газ типа госиё и командаи мо ози медунем гӯш мекунем чӣ гап мерава иҷада. Они табели выше стоят, они по прошлым играм видно, что они... Поэтому мы действуем так. Ваша задача что, Вадим? Разбивать их в середине? Не давать им с середины ничего делать? Ну, как обычно, Зекса вы играете, да? Можете один вот... Салом алейкум ба тамоми подписчикои кома Таҷик ва ба тамоми мардуми Тоҷикистон. Чӣ хеле ки шумо дар гуфта будам баъди бозии Челси ва Боруссия Дортмунд Байер Монако ки лигаи худмона ма сёмка мекунам шумо дар мепартом. Рости гап ман худам дар ин бозии красни дорам. Ман товарищески маш ҳафтаи гузашта бозӣ карда будем, ёдам ба шата задам, тоҷикиш гирифтем короче. Маро полни красни додагиан, 4 бозӣ маҳкам шудага. Системаи Германия ҳам хеле футболш ки мисол товарищески маша фарқ надора. Лигая мисол ки штраф кади, штраф мисол красни гирифти. Красни чихе мешав ки ту падкат мети красни ё дута жолти мегири. Ида просто я бозӣ намекунем. Вақте ки барақас одам азади, тура мисол красни метан ки 4 бозӣ ту бозӣ карда наметуни. Ай ман хеле оз ма баъди ин видео ма краснира ма менша нишонатон метам. Мисол дагҷо ма красни гирифтагим ва чихе мара мисол запрет кардагиан. Типа ма бозӣ карда наметавонам. Боз ма яхта моментои бозия шумо да нишон метам. Ма дар ин бозӣ нестам худам. Ва ин лига ай лигае ки пешинае ки видеое ки ма снимат карда будам соли гузашта даже. У лига я лига поён буд. Ана иҷа я лига боло шудагиай. Ана ин клуб дар шаҳри Боруссия Мюнхенгладбахай. Ҳамин клуба кадоми будоне клубои дрини ҳам Боруссия Эмай. Барои қаят оз моментора нишонатон метам ва чихе футболисто тренировка мекунан, чихе сар мекунан, чӣ кор мекунан, ҳамаша шумо да нишон метам. Гуфти ҳамо рисо ки приятного просмотра. Ташаккур ҳаматонда. Ай нихи сағиро тренировка кайсян. Мисол тарзи тренировка кунӣ хай бинӣ бо дар кортон мешава. Мисол кадоме ки футбол да завқ дори бозӣ мекунӣ хе. И полни состави моян короче сағиро. Дута тренероян ҳардаш. Иҷа жилеткадоро хати ёш без жилеткаҳо гуфти худам се касани оз бозӣ мекунан ҳаминҷа пас. И уже примерно бозида 10 минут дига мондагиа да. Мисол ё ҳам хи бозӣ мекунан, чун уже гарм мекунан. Кабиноҳое ки мешинанд мисол заминоҳоян типа иҷа ай хай Бундеслига нест ки калони хушрӯ боша. Иҷа ай мо мешинанд ба фикрам уҷа ай соперника. Ай бо дальше вес стадион, бо дальше состави мо. Бо дальше мерем бародаро. Хорош. Хорош. Ну готов. Не, Аугона Али. Gut so, komm, weiter. Бародаро, баъди ӯ тренировка бо ударзанӣ мешава и последни минути бозӣ дайда. Мисол саршавишта пешай поси. Иҷа пас мета тренерда, тренер мал мекуна и даш мезана. Ишкиай, украинец. Анатолий удар. Хай бад нестай. Вартаис монак ба ход таврам қаш баланди. Да. Я хелош сағиро ударои сахт мезанад ту пабини хай хизиш пеш мо омадеста. Али Авғон ҳуш надора. Нуго худат гол абзаки ё ҳуш надоран. Ту пабини фақат пеш мо омадеста. Мега худат бозӣ кар. Хеле важне пеш ай бозӣ инаи судя. Ҳама вақт судя меояд паспортора проверка мекуна, игрокора номошона мега ки чӣ кор мекуна, ки дар ҷо боз мекуна.
анамура мисол иҷа хела важна иҷа ки игроки бегуна да иҷа бозӣ намекуна лигода аяла номора мегира бояд ном фамилията худат бугӯи соли таваллуда мисол полни проверка мекунам баъд бозира сар мекунам барои нами ранги ман мисол красни дорум метавонам ман инҷа бозӣ кунам мози агар судя проверка накунам мисол да барои судя проверка мекуна ки вақте ам хеле ошибка шуд у командара штраф мекунанд я чанд сад евро шояд 1000 евро даже зиёд ва командада проблема мешавад ам хеле ошибка агар команда я 3-4 бол куна полни командара ам клуба нест мекунанд Кучу, давай. Так, плюем все туда. Все плюем на телефон. Камеру. Кто попадет? По телефону. Вадюха, давай, заряжай. Пацаны, первая игра сегодня. Смотрю, все хорошо заряжены, мотивированы. Но если мы не дадим сегодня 100%, 120%, мы нихуя не добьемся. Каждый должен, блядь, выйти и показать 100%. Али, Jungs, 100% heute zeigen. Sonst haben wir keinen Chance. Wir müssen gewinnen. Давай, вышли и победили! Соперник Росигап 13 минут 14 минута примерно як ноза есть сагросоз бозкайсан баро ки ё дар ҷои дуюман мо дар ҷои 17 ҷоим 16 ҷоим ам хелием ба фикрам ва сағира успет шкатко тупа просто гзарон иҷа я игрока сир кард шитки надошт иҷа да шитки надошта бошид мумкин нест я бозӣ кардан барам қар рафтем бо дальше кани сағиро чикор мекунанд антон бля ки даду сағира беақла че сара дам короче соперник Реал Мадрида чия ту фақат дар миёя защита пашта пас мас кашу бозишон зура хай бефоида ҷои дим да нестан охи ман мудара дальни задам исто хай вартаи симо ви ошибка наку братанки бозира дуно дери бад кадош сагираш украинец ҳамро фреб карда рафтку ҳу офсайди холи дайстудай алекс мо сар мешава ку мебинем чанд қа сағиро тупа меқапанд чо то нашидестай мя дута пас мекунанд таон тупа бой метавон уже сразу защитникои мо ростига бича ози хела систанд дута защитники соз ма ози защита даем ростига дау команда пешна нападающий буду подкаст соз доду Алекс. Ой, нападающий як ба як мунку. Вартай седе буром ранг Мануэль Ноя. Ба имон сарнишо мебинем чанд қа пацано бозӣ мекунанд онка жолти карточка государ хча возьмета жолти Давай, заходим, Мика. Ногу. Бувар кунед, ман мешудам агар иҷа ҷаррасиёро мебурвардум. Я бозӣ ки снимат кардагим дар лигаи дигари буд. Дар ҳамин ютуб аст, я будурен тамошо кунед. Ано бозия тамошо кунед, ман чӣ хеле бозӣ кардам. Даже ман дар бозӣ гол дагим, шестёрка будагим да, типа защита да қариб.
баъди 4 защитников ба ма будам мобайнда 6 мегем ку зекса ба немисӣ мешава амҷо да ма будам ма ҷо гол задаги будам даже 2 гол зада будам бо сағиро гушна бо мегам буза сеюм шабза ҳам бозира 3 боз карда буде бо дашмир это ошибка кида метан Тонкич Санёк фаул. Алекс, чуть-чуть осталось, но ничего, играем дальше. Навигарио ята гола. Короче, яким таймда як нобуд, хеле ки гуфтам. Дем тайм сашда барвар соперники сафедо ята гола задан, короче. Команда мо сирхоя барои кадоме ки бон надона. Ва бо ята сразу аймо задан гола. Короче, общо 2-1 шид, бо як красный аймо гирифт, короче. Ами сагиро разбор када ятша красный додан. Дем тайм айна сар шидагия, рафсуда уже 10 минути бози рафтагия. Сафедо ина бо атакадан, короче, бози 2-1 аймо ята красный дора. Хай бо дальше мерим. Эй, брур тупа. Хай бо дальше мерим, кучига мешав бардоро. Моменти дига бардоро, я чира мехом ма шумо да бифаҳмам дар футболои ами простоёи Германия. Ина мисол команда мо полный русский говорящий, фамилия ина мисол маем тоҷик, муҷа, украинца, русай, қазоқ, любой чи ҳастанд. Ана судиёҳое ки мебинанд русский говорящиан, ина уже жолти дод. Судиёҳое мебинанд ки русский говорящиан, кушти немисора мегиранд, фамилия хали нацистигӣ мекунанд. Барам қайнам судия гарен ба худо судид ки эса ами немисои хчона. Барои ки дидеса ки игрокҳои мо ҳама русӣ суҳбат мекунанд, бахилӣ мекунанд. Да мисол чиқадр пато нацистӣ мекунанд. Уна бақам чизи хара дами сари судия бизанам чишмош бурои ай сарш пати ҳайвона. Уна барои бародарое ки намедонанд бози 2-1 аймо ята красни доранд, командаи мо сирхо. Ана да таблица командаи мо ҷои 16 ё 17 ҳамаи ростиша соз намедонам, бо ма да охири бозӣ бо ма таблицаро шумо да нишон метавонам. Ва ин команда ҷои дуюм ҷой, командаи Бақ Ватани Пато. Хай бо дальше мерем. Ай мо ози я игрок мумкам ай ростига яс красни дора, ози бозӣ хеле қииншон шудага. Ани сафедо гарай ниҷиқидеси ам бозира. 2-1 обши шуд. Заминаи сафедо. Судья офсайд мегӯяд. Намедонам офсайд шид нашид. У да ҳам кинҷаи баковои ҷашта қатӣ ҷурай калазарш чахшах када. Кида метиёхи. Ва. Хорош баратаис. Али, рафт. Эй. Красавчик судья. Ҳичка нестай давдурун. Як ба яке холи зад. Короче, судья офсайд всё равно намета и гол исоб мешавад, барои ки як хайхтон да видео дидеоз мебинем ша бо внимательности.
چی بود گل بود یا نبود ای سر قفوش کنه بینیختون با فکرم که افساید نبود خلاصه اگه برادر بازی 3-1 شد سپرنیکو وا اندری وای او سوس میده و قدرش درست سری دم داخل در تای همین استادیون یا پس نمیش دیگه برداشتنش بزنش و یگان کس چی واز میکنی باز که سر دم و بزیفشی سپرنیک اتاکا علی خروش چرونو نمیرسن یا دم Стас красавчик. Бародаро боваритон намеяд як роки мо бо красный гирифт короче 2 нафармон красный гирифт бозии инами последний атакай раҳмат ҳаматонда барои тамошо ва то видеои нав лига чемпионов ва бундеслига бозиҳои зур ва лигаи химон ҳамхе шуморо видеои нав ждат кардист раҳмат ҳаматонда барои тамошо ва то видеои дига ё ки ҳами охиро момент ҳам шумо давои сиёнкаш кунем баъд тамомш кунем хай ва то видеои нав бародаро хорош ва бародаро бозии ки ман шуморо гуфтам 4 бозӣ ман маҳкамам ин амреде 65 минута рота карте манушам красни картка хай хито мебинен ҳамин бозӣ таварис ки маш буд ҳамин команда ҳамин группаи хмон буд бозӣ кардем ҳамин 65 минута ман як каса шатақат задам короче барақаса полни бозиро атминит кардан хай одамо ки немисиро мефаҳманд абрух кардан бозиро полни атминитш кардан ҳозир бо ман шуморо таблица нишон метам ва бародаро ҳозир уже таблица мешава шумо хитон бинен команда якум ҷо мешава ку дар ҳамин вест сезон и командаи як лига боло мерава ва ону 14-15 сирхай диде иё ҳарч як лига поён мераванд ва ҷои 13 диде рестар мгд 11 очко ҳамин командаи мояй ростига командаам хай камтар безебай ҳеҷ гап надора бо бақуҳат мешавем моли вақтай пеша ва командае ки сеимай виктория менрада и ҳамун командае ки ҳамирӯза мора бирид раҳмат ҳаматонда барои тамошо